Ndagusuje kandi nizeye ko umeze neza ahantu hose uratandukanye abari mu Rwanda no hanze yarwo diaspora n'abandi hirya no hino tubaye ikaze muri aya makuru agezweho kuri channel yitwa Imboni TV. Njye nitwa Ajabo Marashi, reka tuganire ku ntambara ikomeje guhuza Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza uyu munsi ntabwo byoroshye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri perezida wayo Donald Trump yavuze yuko Amerika ishobora kuba yavanaho ibitoro byose muri Iran ndetse ikaba yakoresha byose esase ndetse na peteroli yo muri Iran ikaba yavanwamo ndetse ikajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kandi ishimangira yuko ishobora kuba yafata ikirwa cya Klang kugira ngo ikomeze gushimangira ubuhangange bwayo ndetse no kurangiza iyi ntambara nk'uko ibishimangira byanze bikunze ngo kushoboka byose ibe yabihagarika byanze bikunze. Ikindi nuko mu burakari bukomeye cyane se magambo akomeye ndetse ababaje Papa Leo wa 14 yamaze kwanangiriza abantu bashoye muri iyi ntambara, ndetse avuga yuko bibabaje cyane kuba abantu barisanze muri iyi ntambara mu buryo butari busobanutse neza, arabinenga. Ikindi nuko ibisasu bikomeye cyane muri kino gitondo hagati ya Iran ndetse na Israel byakomeje kumvikana ndetse hagapfamo abantu benshi cyane, ndetse abasikare benshi baguye kuri uru rugamba. Ikindi nuko mu bihugu bitandukanye byakomeje kumvikanamo ibiturika cyane cyane ibihugu byo mu kigobe ngo ni nka Arabia Saudite, Qatar, Iraq ndetse n'ahandi hatandukanye hakomeje kumvikana ibiturika cyane. Ikindi nuko hari ubwirinzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwahanuriwe mu kirere na igihugu cya Iran. Ntabwo byari byoroshye, byakomeje kuba bibi cyane kugeza uyu munsi. Ikindi nuko Trump avuga yuko bakomeje kohereza ingabo nyinshi cyane ku butaka bwa Iran, mu gihe abavuga yuko hari ubwumvikane ndetse n'abatabyumva byose bikomeje kuba byaba ikibazo cyane. Trump yavuze ko akomeje kohereza ingabo nyinshi mu gihugu cya Iran kugira ngo bahangane cyane, ndetse by'umwihariko bafungure umuhora wa Hormuz kugira ngo igihugu ndetse n'isi muri rusange bayagira amahoro. Ndetse avuga ko kugeza uyu munsi ubwumvikane bukomeje kuba bwagorana cyane, ngo niyo mpamvu akomeje kohereza ingabo nyinshi ku butaka bwa Iran kugira ngo arebe koko yakwishakamo igisubizo mu bundi buryo ndetse burambuye. Ibiri kuvuga kugeza ubu ngubu Perezida Donald Trump Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kuvuga yuko Iran iri hafi yo kwemera ibyo asaba byose, ndetse yuko byaje bihurirana n'amakuru atangwa n'abategetsi ba Amerika, abategetsi batavuzwe amazina. Ikindi nuko hagaragaza yuko ingabo ziteguye gukora ibishoboka byose byo ku butaka muri Iran, ingabo za Amerika, ndetse ngo zikazarwana bishoboka byose mu gihe Iran yabitobeje amasezerano n'icyo isabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu abasirikare b'ingabo za Amerika bari muri ako karere ni ibihumbi byinshi cyane, harimo kandi abasirikare b'inzobere cyane ndetse n'abasimbuka mu ndege z'intambara, ndetse kandi avuga yuko hari benshi bari mu nzira bagikomeje koherezwayo kugira ngo bahangane n'igihugu cya Iran ndetse afungure umuhora Hormuz ndetse arebe ukuntu yakemura ikibazo cyugarije isi cy'ubukene binyuze muri peteroli yakunze kubura ku isi hirya no hino. Ubutegetsi butangaza ko Donald Trump arimo gutekereza ku bikorwa byose kuva ku gitero cyo gufata ikirwa cya Klang cya Iran ndetse kandi kugeza ku gikorwa cyo kwigarurira ububiko bwa uranium itunganyijwe n'igihugu cya Iran, ibyo Donald Trump yita ivumbi kirimbuzi cya Iran nk'uko Trump abivuga. Mu byo yavugiye mu ndege Donald Trump ya Air Force One isanzwe itwara umuyobozi w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijoro ryakeye, Trump yavuze yuko Iran yari yiteguye gutanga iyo uranium, ndetse bitaba ibyo ngo ibe yayitanga ngo ntizongera kuba igihugu, ahubwo ngishobora kuba yakisanga yasheshwe ndetse ikaba yagabwaho amasasu menshi ndetse n'ibitero bikomeye cyane, ikaba Iran ngo yakwisanga itakiri igihugu cyangwa itakiri ku ikarita nk'uko Trump yabivuze, ngo ashaka kuba yakwisanga yisibye ku ikarita y'isi. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran Mohammed Bega Kalbif we yavuze yuko Trump yifashisha ibiganiro byo gushaka amahoro nko kurangaza ngo ategure ibitero byo ku butaka. Avuga yuko ibyo Trump avuga ngo akenshi bari ibinyoma gusa, ngo nta kuri na gukeya kuba kuri nk'uko yakunze kubigaragaza, ngo iyi ngiyi ni iturufu yo kugira ngo abantu barangare mu byo avuga be kwita ku bitero Amerika yakomeje kuba yabagabwaho. Uyu perezida w'inteko ishinga amategeko kandi Galbif yavuze yuko Iran itazemera gutanga intwaro, kandi yuko ingabo zayo zihora zitegereje kandi ziteguye gukora ibikorwa byose ndetse n'ibitero byo ku butaka ndetse n'ibyo mu kirere ku ngabo za Amerika. Yongeraho yuko kandi izo ngabo za Amerika bazazishyira mu muriro kugira ngo akunde ahabye Trump ndetse n'ingabo ze bakunde gushimangira yuko bazakora ibishoboka byose ndetse bakarangiza igihugu cya Iran kikaba umuyonga, ndetse ngo kikaba cyanagirwa imperuka ikomeye cyane. Amerika na Israel byateye bitunguranye Iran mu gihe impande zombi zari zimaze iminsi mu biganiro, ndetse byavuzwe ko hari icyizere yuko bigiye kugera ku bwumvikane yuko intambara yarangira.
Kugeza ubu kandi ibisasu bikomeye cyane muri iki gitondo hagati y'igihugu cya Iran ndetse na Israel byakomeje kumvikana kubera ko nta wasinzire nta wagohetse, ibintu ntabwo byari byoroshye n'aka na gatoya. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere igisirikare cya Israel cyatangaje yuko cyagabye ibitero ndetse bishyashya muri Iran mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere, nk'uko twabigarutseho nyuma gato yo gutangiza ibyo bitero muri Tehran. Izo ngabo za EDF za Israel zahise zitangaza yuko Iran nayo yarashe za misile nyinshi cyane kuri Israel, ndetse ko ubwirinzi bwabo bwo mu kirere burimo gutanga izo misile ndetse n'izo drone, ndetse buri kwitangatanga zitageze ku butaka no ku ntego zazo, ko Iran ngo yifuza kuba yarasa kuri Israel ndetse ikagira ngo muyonga. Mu itangazo ryo kuri Telegram, igisirikare cya Israel Defense Force cyangwa se EDF cyashyize kuri Telegram cyanditse ngo EDF ubu ngubu irimo kurasa ku bikorwa remezo byose by'ubutegetsi bw'iterabwoba bwa Iran ahatandukanye muri Tehran. Nyuma gato ya EDF yahise itanga itangazo riburira rubanda muri Israel kujya mu bwihisho kubera yuko misile za Iran zari zikomeje kuvuza ubuhuha kugira ngo zitagira umuntu n'umwe zahitana. EDF kandi yasabye abaturage kwinjira ahantu hatekanye ndetse mu buvumo, kuko benshi bakunze kujya mu buvumo kugeza bahawe andi mabwiriza yuko basohoka mu bwihisho kugira ngo hatagiraho misile za Iran ziza kuba zahitana, ugasanga bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Ibitero bya Iran byashegeshe amajyepfo ya Israel, aho umuriro mwinshi cyane wabonetse ku gice cy'inganda kizwi cyane nka Nowet Harvest, ndetse umuriro ukomeza kwaka aho ngaho. Ntabwo byari ibintu byoroshye cyane. Ikindi nuko mu magambo akomeye cyane y'akababaro, Papa Leo wa 14 nawe yavuze ko abantu bakomeje gutegura intambara bari mu byaha bikomeye cyane. Ikindi nuko bakomeje gukora amakosa, ati biri kuba ikibazo gikomeye cyane. Papa Leo yanenze abategetsi bashoje intambara ndetse nakomeje kwirwanamo bya buri munsi, ashimangira ko ari igikorwa kitari kiza ndetse kandi kitarimo ubumuntu n'ubunyangamugayo ndetse kitarimo agakiza. Mu gihe amakimbirane yo mu burasirazuba bwo hagati akomeje, umukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo wa 14 yanenze abategetsi bashoje iyi ntambara ku isi ubwo yabivugiraga muri misa y'umunsi mukuru w'amashami wa Kiliziya ku cyumweru. Papa Leo wa 14 yavuze yuko Imana yanga amasengesho y'abategetsi bashoza intambara kandi yuko bafite ibiganza byuzuye amaraso. Ati abo bategetsi bashoje intambara ibiganza byabo byuzuye amaraso. Ni amagambo yasobanuwe nko kunenga intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel bateye mu gihugu cya Iran. Yagize ati uyu niwe mama wacu Yesu umwami w'amahoro, wanga intambara kandi nta muntu wamwizera mu guha impamvu intambara. Yongeraho ati ntabwo Yesu yumva amasengesho y'abashoza intambara, ahubwo arayanga ayo masengesho y'abantu basoza intambara. Asubiramo kandi amagambo yo muri Bibiliya ati nubwo mwavuga amasengesho menshi sinzayumva, ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Papa Leo wa 14 ni umunyamerika utarahwemye kugaragaza yuko adashyigikiye politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko ya Donald Trump kuva ingingo ze zose ku kibazo cy'abimukira kugeza na n'uyu munsi, ndetse no kuri iyi ntambara ntabwo ahwema kwerekana yuko adashyigikiye politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane ya Donald Trump. Trump kandi yakomeje gushimangira yuko Amerika izakora ibishoboka byose kugira ngo ishobore kuba yagira uruhare ndetse no gufata ibitoro byose muri Iran ndetse no gufata ikirwa cya Klang kugira ngo abe yakomeza kugira amahoro ndetse no kugira ngo nibura amahoro ahinde ndetse na peteroli iboneke ku isi. Trump yabwiye Financial Times yuko ashobora gufata ibitero byose ndetse n'ibitoro byo muri Iran, byanashoboka bagafata agace k'ingenzi cyane ku bitoro by'iki gihugu. Ikindi kirwa cya Klang cy'ingenzi cyane, naho ahangaha yagize ati mbabwije ukuri yuko ikintu nifuza cyane ari ugufata ibitoro byo muri Iran byose, ariko abantu b'ibicucu muri Amerika baravugwa ngo kuki urimo gukora ibyo ngibyo, ariko ni abantu b'ibicucu mu by'ukuri, abantu batazi ibyo ndi gukora. Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze yuko ibyo byose bisobanuye gufata ikirwa cya Klang nk'uko yabigarutseho. Ati wenda tugafata ikirwa cya Klang cyangwa se ntitugifate, dufite amahitamo menshi. Bisobanuye yuko byaba ari ngombwa cyane yuko tuba turiyo aho ngaho ku kirwa cya Klang muri iki gihe kandi gitoya byihuse. Twamubajije ku bwirinzi bwa Iran
kuri icyo kirwa ndetse n'icyo bivugaho. Yagize ati sinibaza niba hari ubwirinzi bafite, twagifata icyo kirwa ndetse kandi byoroshye cyane. Trump yavuze ibi ngibi nyuma y'uko abasirikare 3500 bari bamaze kugera mu burasirazuba bwo hagati, mu gihe ubwoba burimo kwiyongera hirya no hino mu bitero bya Amerika kuri Irani yuko bishobora kwiyongera ndetse bikaba yaba intambara yagutse kurusha uko mbere yari imeze. Trump yongeraho yuko ibiganiro biziguye hagati ya Amerika ndetse na Irani biciye ku ntumwa za Pakistan birimo kugenda neza, ariko yanze kuvuga yuko koko niba bashobora kugera ku gahenge vuba byihuse. Gusa ariko Irani yo ntabwo yemera yuko hari ibiganiro bari kugirana abangaba bombi. Gusa yagize ati ukumvikana gushobora kugerwaho vuba ugereranije, gusa ntabwo yashimangiye igihe byafata cyangwa se icyaba gisobanuye ndetse n'igihe byafata kugira ngo ibi ngibi bibe byakemuka ndetse n'aya mahoro abe yaboneka. Naho impamvu Amerika ishaka kuba yafata kino kirwa cy'ingenzi cyane cya Klang ni ukubera ko ari ikirwa cy'ingenzi cyane. Nk'uko tumaze kubivuga, Trump yatangaje yuko Amerika ishobora gufata ikirwa cya Klang, ikirwa cy'ingenzi cyane, ikirwa gitoya kiri ku mwaro wo mu majyepfo ya Iran. Amerika ihanze amaso iki kirwa kuko ari cyo huriro ry'ibitoro byose kandi byinshi bya Irani. Nuko kandi Irani kifasha mu buryo bwo kugurisha no gusohora esase na peteroli. Nuko kandi ari igice cy'ingenzi cyane ku bukungu bw'igihugu cya Irani, bikagifasha mu buryo bwayo bw'iterambere. Gufata iki kirwa rero ku busanzwe cy'ubuso bwa kilometero kare 20 gusa ntabwo cyahagarika gusa Irani kohereza ibitero ndetse n'ibitoro hirya no hino hanze, ahubwo byana inzira ibitero by'ingabo zikinjira ku butaka mu buryo bworoshye cyane za Amerika zikaza kuba zafasha mu kurwana kuri ubu butaka. Gufata kandi iki kirwa byaba ari uguhagarika ahantu hose h'ingenzi leta ya Kisilamu ya Irani ndetse n'umutwe w'ingabo za Islamic Revolution Guard Corps IRGC bakura ubushobozi bw'imari aho ngaho hirya no hino hatandukanye, bakaba babiciye intege bakabineutraliza. Ibyo rero byanye ingaruka zikomeye cyane ku buryo iki gihugu kibasha kurwana iyi ntambara, nk'uko bivugwa n'umusesenguzi Mickey Kay wo mu ishami ryitwa Security Brief cyo muri BBC. Igitero cyose cya Amerika cyo gufata iki kirwa cyaba ari igitero urebye gito ariko kigoranye nk'uko inzobere mu by'intambara ikora. Ikindi ni uko ikiganiro cya Broadcast School of War yabibwiye ikinyamakuru BBC yuko ibi byose bishoboka cyane, yuko kandi byaba ari ibintu byoroshye cyane kuba byagerwaho. Rero gashimire mwebwe mwese twabanye muri aya makuru yaragezweho n'andi makuru akomeza kuvugwa hirya no muri iyi ntambara. Turabigezaho uko amasaha akomeza kwicuma nuko amakuru yandi akomeza kuza. Rero nkubwire ngo ufite igitekerezo, nyunganizi cyangwa ikibazo wakwakira muri comment, ndetse hari ikindi wifuza kutwandikira cyose watumenyesha. Ikindi nkubwire ngo utarakora kuri subscribe wayikora kugira ngo tujyane neza akanuko, kandi ukanda kuri like kugira ngo ibintu bigende neza, ndetse kandi ukaba wasangiza video zacu abandi batandukanye niba wazikunze. Naho ngewe nitwa Ajabu Marashi, iyi ngiyi ni Imboni TV. Mwakoze kuba natwe, nibacu barakomeza. Imana ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.